Ekipa emisije Naša Podgorica nalazi se u nedavno proglašenom najboljem restoranu u Podgorici, restoranu Forum, gdje je u toku promocija knjige i romana godine Zauvek u srcu Vesne Dedić. Kao da se znamo, znam se eto to smo samo pričali. Za mene je ovo, kako ti kažem, ja sam vaspitavana u patrijarhalnoj porodici, na određenim kodeksima časti. Ti kodeksi govore da ne trebaš da se namećeš. I ja zaista ovih 20 godina, a radila sam za ovih 20 godina mnogo toga, nikada nisam došla u Podgoricu da kažem evo ja imam nešto novo. Meni se posrećilo i ostvario mi se san da dođem u Podgoricu posle 25 godina, pozovem svoje prijatelje iz gimnazije, iz osnovne škole Savo Bejanović, iz Radio Podgorice, iz svih crnogorskih medija, prijatelje sa Pržna sa kojima letujem svake godine i da im kažem dođite da popijemo čašu vina sa mnom, koja sam, ne znam kako, ali jesam neko ko nosi titulu najčitanijeg domaćeg pisca u 2010. godini, zahvaljujući romanu Zauvek u srcu.